Denmark ram hi Atlantic Ocean marlam liteng sol Baltic Sea le North Sea inkar Sweden ram chim thanga thliar kar te takte te khomania West Germany chimlama aria anram thliar kar lian ber dot tu fin le jiuten thliar kar te chu leilon moi taka do zom ania fin thliar kar hi The Garden of Denmark an lo ti thina pangpar moi tak tak le thingtlang khomoi tak tak le in moi tak tak na munania aram chaklama hian thliar kar lian ber zilan a oma heta hian an khopui ber Copenhagen a he rama hian thliar kar zali le paruk a oma somriat pakwa a mihring an chenga atlang sang ber chu fit zanga somruk pakhat asang ania tui fin riat kama ni in tui pui kam kilometer sang sari zathum asei an neya an ram hi ram upatak ania aleilung hi chal rock anti angchi hi ania amar lam sir pakata orisan thliar kar be chana mangin William Shakespeare an thon thuping thang tak Hamlet Prince of Denmark hi apu ani an rama hian museum pui tak taka oma Stone Age hun lai thil te po en tirani kum sangkha zakwa somli pali atangin independent sarkar an ni a an ram hun thuma thena mun khat ai tam hi lo nei nan le ran vul nan atha em vekani an rama hian longchol na mun rem chang tha an nei lova chimlama East Jack longchol mun le marlama Hellstorm te hi an siam chopani sumdon thiam tak nam an ni a industry lama te farming a te an thon chua tur an nga nima sela lak lu nen a imbalance lo awangin thon chua hi an titlem ta zo kani an ram hi ram dang anglo takin protest tan tam na per an ni a tin an mani hi Christian sa khovuan tu an ni a an ram khu tuna hian ziak le chiar thiam hi za asom kuwa pakua nime ka soi ani bokani Transparency International in kum sang ni le som ni pathuma Corruption Perception Index anti chua po khan khovel ram sang za som riat azir chian na po Denmark ram chu eiruk na laka filim berrama alo puang to a an ram hian azonin kumruk eiruk na laka an filim na ani to bok eiruk na omlo tap chu ani lova ma se ate na a za a somkwa filim te chu an ro puina le an in chuan ve theina ani bok chu miracle zela chuan tuna hian khovel ram sanga mi pui chia petam ramji nga po Denmark rama mimal chia choi za chu za asom nga paruk ani chau to a asang via an alang na in an ram sarkar hian heng chia te hi ram mi pui te en kolnan an seng na sem ema an ram po in ma ason puin an changkan pha a khovel mun sang atangin khual zin tem an tlo na sem bok khovel thiam na le mason na te chuan an ram alu chua na hle a chutiang ani awang chuan Denmark sarkar chuan AI le deepfakes manga mihring thalak an du anga siam danglam thin telaka inven na turin aram mi pui te chu mani mel taksa le o copyright aphal sak tur thu po kum sang ni le som ni panga July tha khan apuang chuak to a mel taksa le o copyright na tur dan siam hi political party sang point an thlop vek thu an puanga dan hi man ani huna chuan an phal na lawa AI manga an thala taksa le o te lo siam dang lam chu an king thei don to ani a siam tu te chu an thalak le video siam te chu an pai tir pa ka sum choi tir thei an ni bok dona he Denmark ramina tun lai chang kan na manga lo in ve na an dan siam tum hian ngai ven a hlo le a Europe ram dang poina an en ton ve thuai po arin ombok tin chu internet khovel thiam na sang zel laka an ram ven himba ka kum sang ni le som ni panga December ni som khan
Denmark rama chuan kum som panga hnuai lam no pang tan social media man khap ani le a he dan hi no pang te himna na siam ani ya social media man na sat awanga ril rulama har sat na om thei laka an himna na ti ani he dan hi a tha le thalo ti tu an om nuala no pang te chu social media man na sat wanga ril rulama har sat na an to lo nan he ruwa man na hi a tha ni an ti laim a thalo ve ti tu te chuan no pang te chu social media man dan zirtir turani ya khapur chi ani lo an ti ve bok an ram sarkar ne tum ber chu no pang te mahun eng tak nei ti ra an sahim na ngai poimo sak chu ani bok mak ang reng tak chu he thilawang te hian adu lo tu te lam hiam an du lo zia lan tir na na kong phanzo lui ang kha a om mia lo thi ni ani an ram sarkar dina a malak na tam tak hi aram mi le sa te khuan an thlop em zel te khu khovel ram tin ta na en ton tlak tak chu an ni ma se chu tianga ram chang kang le maso tak an ni awang le an ram anuamin an in rel bol dan tem khovel ram tam taka hi pawang chuan Middle East atanga sahim na zonga ral tlan tam takin an bo a Denmark rama ral tlana sahim na zona intun nun nana beltum mi po an tam tatel tela mi tam takpo an lut mana ma se an in rel bol dana dan mu mal taksiamim ral tlan te hi rei om phal sak an nilowa an ram hi Christian ram ani miaw awangin kum sang ni le som pariat khan muslim tem burga le nigap kan ti mai mel mai khu bo chu pui pun na an lo khap to a tuna chon sikul le university ya po khap ani to bok Prime Minister Mette Frederiksen chuan democracy hi apoimo perak Dennis dan pui ne na in mil lo sa khothil wanga mel mai khu bo na chu zero na ina anrem ti don lo thu asai chuak bokani tin Dennis dan pui le namzia ne na in mil lo he rama lo lu te chu an rama an ho mai turani ti in ral tlan te chu vo khan na ape ngal boka Dennis mi le sa te hian an rama ral tlan du te hi atira tangin an thunu na an kai shuai thiam awangim Muslim ral tlan te awanga buai na hi khopui dang te ain an tuar tlema an in rel bol dan chu zale zom a hlo fiau bok ma se chu ti chung chuan soisel kai lo ero an ni bik lo he thil hian soi a hlo le a mishing dik na hum tu pol chuan he dan hi adik lo an ti lain then khat ero chuan he dan hi chu in lung rual na le sa kho zalen na hum halna ta na poimo an ti thunga he dan hian muslim meichia te akheyani ti im mi then khat chuan an soi lain he dan hi meichia le mipa in tluk tlan na le democracy hum halna ta na poimo ti an ombok chutianga muslim ral tlan te chunga khau takadan an lek ko awangin Denmark ram hian an ram chu ral tlan laka an veng him zel theya Europe lama muslim wanga an mang an lai po im him le thamuang takin an ni chu an om thei ani ti ria im kum sang ni le som ni panga November thatir khan UK Home Office chuan Denmark ramina immigration policy lo tling ta family reunification dan chak tak le ral tlan te om rei lo dan te an zir me chian mek thuan ron sei chuaka Denmark ram ti dan anga UK a muslim ral tlan tam lu tuk chu felfai takalo don son le en kol dan tur system siam that na satak kalpui an tum thu an puanga UK hian an ram mangai tu te zinga dan lawa lo pem lu te ngai poimo lo na anasot le a Islam sa kho zui tu muslim pem khom an tam lu tuk chuan an nun phung ati buaya London khopui lailia muslim ho bung bukut kut mu tur an tam chau em mai te khu kum sang ni le som ni panga October thatop lama phei kha chuan Bangladesh atanga ral tlan lo kalten UK mi telaka an mi te ven him nan
kholaya adum veka in thuamin an rom pung thur maya chung ron pung te chu UK kholaya chuan an han bung buwa an pathian ala bia im chutianga UK khopui ber Muslim ral tlan tena an chia pia na satawangin an sarkar mang ang chuan an ni ayaram tezo Denmark ramatranga in zir chuak tur le in ti har turin tuna hian ruwa man na an siam me kani